Kur'an'da Kehf suresi 82. ayet. Musa peygamber menen Hızır aleyhisselam'dan ekönün ilim saparı. Musa peygamber aytdı, men sizde elçiyim. Allah sizge üyretkönlerden maga balkim talim berersiz dediler. Sabır kıla albaysız da dedi. Hızır aleyhisselam. Jo, men sabır kılam. Sabır kılam. Dep anam yanına alıp yanında da bir Musa peygamberin da bir hizmetkeri vardı, oşol üçü gele jatat. Anam adam balasının tö çaşı tik tura turgan okmuştu okuyalar kavulup gele jatıştı. Hem Allah okuyan aytsam aynı uzak kedet. Men tok eder yerden toktam gibi. Bastamam böyle. En ayağı qarap durap. Özü uşul bu sabaktın ikinci teması El-Hızır amil qadar degen söz. Hızırga işine özmü, taqdırga işine özmü degen söz da. Estağfurullah. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا صدق الله العظيم. Ayet sözler geçeyim. Uzun bir öpmek sözler geçeyim ben. Düşünürüm ya burada. Hızır aleyhisselam keremet gösterdi. Adam balasının akılı jetpeydi. Hazırkı ilim al keremetin aslında bir tükürüktün de bir nemesine ileşpeydi. Bir dual kıyışayıp durup dur deydi. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ Dual tüz boş gerek mamında diyorsun. Yaşaş üçün dual tüz boş gerek. Yok. Bular kirgen Madina şahardağı eki jetimge tanıdık bolğan dual kıyışayıp kaldır. Momentum jığılayın dep. Şu yerde Madina dedi. Kora dedi. Kur'an'da şahar degen söz Arapça iki til menen gelir. Kora, Qarya yoksa Madina. Yani şu yerde Madina dedi. Al şaharda iki jetim üçün tanıdık bolğan yer, al jerin üstünde kıyışaygan dual var. Feaqama anı turguzup koygan, tüp düzülüp koygan. Anam. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا Dal oşol kıyışaygan dualgın astında iki jetimdin ertenki gelecek üçün kerekli jumşala turgan atasından kalgan çoğun bir ken baylık kenç kazına var ele. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Emin üçün uşul kıyışaygan dual Yıllar ötüp jığılbay tek gana bolğonda da Musa peygamber menen Hızır aleyhisselamın kolu tiyip tegizdirdi. Emin üçün? Ankeni al ekönün, al iki jetimdin atası salih takva insan dedi. Ne vak ötüp ketken? Ataları ne vak ötüp ketken? Kara yer jamanın yer astında. Yer astında yatkan takva atadan kalgan iki jetimdin dualının astındağı katılgan kazına kençti Allah Teala eçimde urdatpay atasının takvalığından anı saktap turgan dep atar. Perzentin iyigilik jaratışı anın iki kızıl diplomu je tayakesi çok minister boluşu je jezdesi je bacası mıhtı biznesin boluşu menen emes. İnsandın perzentin iyigilik jaratışı anın atası menen apasının takva boluşu dep atar. Sizlerden bu jakka barız uşul jakka gelişimizin bir sebebi, birincisi Allah şakı, ikincisi gelişimizge sebep. Atağız ökö. Je atağızın apağızın birösü takva bolğondugu üçün Allah'ın takvalığı arqılı, Allah'ın takvalığı sebep bolup kelip kaldıkta. Şunca takva bololu bizden. Ertenki bizden geleceğimiz bolğon prezidentlerimiz dağı
болуп көрбөгөндө кыяны кыялап, болуп көрбөгөндө ашууну ашып, ечен өзөндү бойлоп мыкты белестерди басып өтө турган болсун да. Биздин такыбалыгыбыздан бар. Atası Salih takva insan. Jetim kim var? Hiç kaçan törden orun verilmeydi. Hiç kaçan ağa hiç kim gengeç salmaydı. Hiç kaçan alarga hiç kim iyilip salam vermeydi. Hiç kaçan alarga dastorkon jayılıp kelgiledim. Katarga koşulmaydı al jetim. Şuna insan bizin aramızda. Biroq atası takva bolgondugu üçün iki jetimdin ertеңки жашоосуна керектүү болгон казынаны Аллах Таала жылдар бою сактап койгон. Себеп атасы Салих таква инсан. Ошол баарыбыздын ата-энебиз, же атабыз, же апабыз таква болгондугу үчүн алардын таквалык себебибиз келди. Биз да ошондой таква болобуз. Биз да ошондой таква бололу. Ertenki mun, ul, kız, nevere, çevere, kıvıra, keteversin mun, urpaktan urpaka. Mun ulana versin, sizin takvalığınız alardı kıyla жерге sekirsin de. Alardın kadir barkın negi zom olsun, büyük kılsın. Bedelini düşürmey, uşuncalı mıhtı kılsın. Sizin takvalığınız. Men bolup ötken bir okuyan aytып turarım, uzatmayın. Boyga jetken jigit. Atam meni kiçineligimde koluna köterip alıp, je arkasına köterip alıp, үйдөн çıkıp, ayıldan ıraaktap, jöne bir döngö gelip, bir şakçalardı momunda koyup, üstüne giyip gelgen giyimin jap köle-köletip koyup, meni oturguzup özü Bismillahirrahmanirrahim dep jere katsene. Men al üçünde atam emne iş kılıp atkandan kabarsız elem. Atamdın arkası uşuncalık terdegenden ulam жерди kazıp momintip taştagandagı topraktan kükümü tüşüp oturup keyde kadirese ılaylanıp kalsa atamdın arkası deydi. Onu boyga jetken jigit aytып atат. Boyga jetken jigit. Daim atam men ошентип алып бара берет. Тажачу эмес. Мен да тажачу эмес. Анткени мен калааны көрөм. Бара жатканда атама аргына суроолорду берем. Келе жатканда атам чарчап калат, чагылып калат. Анысына ырай суроону берем. Атам жакшынакай жооп берет. Айтор мен ушунчалык бапестеп алып барат, бапестеп алып келет. Ай артынан ай, жыл артынан жыл өттү. Чоңая бердим. Кийинчерээк байкасам, атам ошол аймактын бир эле айылдым эт, ошол аймактын көр коосу экен. Атам болгону көр казат экен. Көр казат экен. Бирок мен кийинчерээк түшүндүм. Атам көр казып атканда өзүнчө көрөнүп, кууранып, ушинтип бир нерсени окуй берет эле. Анан мен эс тартып калганда атам мага колуна Кур'ан берип, кадимде жаттатып окутту. Апам ушунчалык таква эле. Ушунчалык таква эле. Атам экөөбүз сырттан келгенде, апам оң колун көкүрөгүнө коюп тосуп алчу эле. Келиңиз, келиңиз, келиңиз деп. Дасторконун жая коюп, аягын жуа коюп, атамдын жан башына жастык кое коюп, ушунчалык мыкты тамактарын коюп, атамдын ушул эс алдырып койчу эле. Менин эсим жоктугу, чарчап турган атамдын мени ойнойт элем. Баягы сүрөнү жаттадыңбы балам деп, ооба дейт элем. Ушинтип жүрүп бирок билинбей Кур'ан жаттадым дейт. Кур'ан жаттадым дейт. Жыйынтыган кийинчерээк айтам, угуп туруп. Мектепке бардым. Апам дайым мени кийинтип мектепке жөнөп атканда, балам кагылайын. Сен билим булагына баратасың. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men seleke tariqan yatlubu fihi ilmen kim ilim izdөө joluna kadam taşta böyle basa turgan bolsa Allah Taala al insana beştin jolun jengil kılıp görsetip koyuyor. Gerek bolsa perişteler razı bolgondan Allah'ın buyruğunun kanatlarını anın tamamına koyu bir balit jaman nesi tepsi olmasın dep. Antan sen
Jaman baldarga koşulba, jaman жерди баспа, түз барып түз кел деп укмуш насааттарын айтчы деп атат. Чоңойдум. Kur'an жаттап бүттүм. Болгондо да атамдын өзүнөн Kur'an жаттап бүттүм. Мектепти аяктап жатканда атайын ар бир бала, ар бир кыз өзүнүн ата энеси жөнүндө же атасы же апасы жөнүндө бир эсте каларлык биздин мектепке, биздин окуу жайга ошондой бир керектүү көп жылдар бою көп адамга бир тамсил болуп кала турган бир мыкты сочинение жазып келсен, аны биз көп жай сактайбыз дейт. Билет эле мени менен бир класста окугандардын баарынын ата энеси бирөөсүнүкү бай, бирөөсү тигиндей, ар бир өзүнүн атасы менен мактанчу, бирок мен бир да өзүмдүн атам менен мактаналчу эмесмин дейт. Анткени менин атам кыркоо. Bir cuma үйгө келип буулугуп, атам жөнүндө эмне жазам? Ким деп мактайм? Эмне деп мисалы даңазалашым керек? Деп жүрөгүм сыгылып, анан уул болсо деле, кыз болсо деле энеге жакынбыз го. Апамдын көкүрөгүнө башымды коюп бир күн буркурап ыйладым. Агылайын угум, сага эмне болду? Сен жигитсиң, эмне болуп кетти деп маңдайымдан өп аркамды таптады. Ууругуп көптөн бери айтылбай жүргөн нерсемди айттым. Бизге ошондой деген эле, атам жөнүндө эмнени жазам дедим. Мен ошондо апамдын сөзгө чеберлиги, атама болгон сый урматы, атамды мага мындай кадырлуу кылып көрсөтө турган мыкты чеберчилик бар экенин эми билип атам аттың арман дейт. Балам, атаң кандай инсан билесиңби? Ошол сенин классташтарың мактанган ата энелеринен дагы сенин атаң жогору турат. Эмнеге? Анткени атаң пайгамбар мактаган бир орунду даярдайт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ал-кабру аввалу манзилин мин маназилил ахира. Фаман наджа минху фама ба'даху айсару минху, ва ман лам янджу минху фама ба'даху а'сару минху." Садака расул. Кагылайын уулум, сенин атаң ушундай бир улуу инсан, сенин атаң ахиреттин биринчи аялдамасын даярдап берет. Ошол сен окуган мектептин мүдүрүнө дагы, сенин классташтарыңдын бай жана башка аталарына дагы баарына ахиреттин биринчи аялдамасын жасап бере турган, даярдап бере турган сенин атаң. Сенин атаң даярдап берет. Апам экөөбүз кеңешип, атам жөнүндө укмуш бир жакшы сочинение жаздык. Баары ошондо жаштык кылыпмын. Анан мугалимге алып барып тапшырдык. Бир-эки күндөн кийин баары жыйнады. Мени чык доскага деди мугалим. Өзү окуп атып, жарымына келип аябай буркурап ыйлады. Көрсө, ошол мугалимдин да атасы менин атам казган мүрзөгө жаткан экен. Менин атам ушинтип койгон экен. Ошентип күндөр өттү. Бир күн атам сыр болуп жатып калды. Атамдын жанында көп отурбадым. Чын. Эми жаштыкпы? Туура атамдын жанында көп отурбадым. Баягы балалык кезде мойнуна минип, ат кылып, ойноп, ээрчип баспай калып турмун. Анткени бир аз чөйрөм өзгөргөнмү айтор, ошентип атамдан алыстапмын. Атам онтоп жатканда жанына келди. Атам чакырды. Отур балам. Ширин сөздөрдөн оку деди. Түшүндүм, Кур'ан оку деп атат. Ясинди окудум. Бир жерге келгенде атам төшөктүн астынан момундай болгон ак чүпүрөктү алып туруп, пешенесин ушунда сүртүп туруп, көзүн жумган абалда мага мынтип узатты. Карма муну. Үнсүз кармады. Анан колу менен акырын кулагыма жыттачы балам dedi. Ошондо жыттасам ушундай жыттуу экен.
Men özümden atamdın şunu jipar jıtın bilmey çoğuyupmun. Atam şunçalık jıttı eken. Atam bana, balam, benim peşenemdeki terdin jıtı sana jaktı dedi. Oşonda atamды kucaktab alıp uyladım. Jaktı. Jaktı. Tak jıttayınçı dedim. Peşenemdi jıtta dedi. Balam, men jönünde açık maktangım gelbey, kıynap жүрдüm böyle. Başkalarının aldığında başını tömen kılıp, senin başыңды başkalarının aldığında başыңды tömen kılıp koygan atаңдын peşinesindeki jip uşul ele. Uşunun menen, uşul peşinemdeki jip menen maktansaң bolmok da balam dedi. Al şurada geçikkenimdi bildim. Atamdın köküregine başımды koyup alıp uyladım. Ata sizde çından uşunda jip var böyle dedim. Emni üçün uşunda jipar jitti, jittabay жүрдüm dedim. Oğlum, mına ol çeke, Allah'tan başka hiç kimge sajda kılgan emes. Bul bir, mına ol çekeden tamçılagan ter, uşul kavargan kol, sen uşundu adam kılıp çoğuyttu. Hiç kimdin malına, baylığına mına ol kol jumşalgan emes. Bizi bilgin, mına ol oğuzundan çıkan jipar jit, Allah'ın sözünü görüp kaytalagandığım üçün. Emi balam, kanday sasine жазсаң жаза бер, мен эми сага разымын деди да. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah söyleyip kötürgön boyunca candaştım. Men bir jıl murda atamdan ayrıldım. Men de ошондой болгом. Sabak dep, ilim dep, atamdын жанында отурган жокмун. Больницада түшүп калды, эртең менен саат 8'e düştüm. Ben 8'de uçakla uçup barıp kaldım. Atama girdim. Geldin mi dedi. Özü öte uğur. Saturasyası 78'e düşüp kaldım. Oşonda da söylep atam. Yaxşısın mı? Ballarың жақшыбы? Kızlarың жақшыбы? Jubayың жақшыбы? Dostlarың жақшыбы dedi. Gözünden жаш aktı. Anam dem salıp atamın peşinesini şunday jittasam, şunçalık jittu eken anam uyladım da. Men şu jaşka çırdım nege şu atamın uşunda jipar jittim nege bilmedim dep. Men de şep uyladım. Oşonday salih, oşonday takva, oşonday jipar jitti eçinde bilinbey, bunu jaşap ötüp ketken atalardın, balları, kızlarımın gibi. Oşa takvalardın, takva ata enelerin, duası takvalarının sebebini düşünüp gelip oturasızlar. Tığındığımızdan gelgenimiz yok. Apam jesir, men jetim bolup kala berdim deyip jigit. Daro koşunalarga habar berdi. Juuldu, kepil berdi. El bizdin uyga bakpay keldi. Bir uçurda tö çaçım tik turgan bir nese gördüm. Jalan. Jetimlerin jetelegen jesirler geldi. Bizdin uydu tegererini alıp milaştı. Atama şunçalı istiğfar aytıştı. Görse atam görkoluk kılıp algan akçaсын bir de uyga alıp gelbeptir. Jalan aymaktagı jetimler menen jesirlerge taşıptır. Kara. Oşonda atamdın janazaсын okup biz mürzege barganda emi gana kim koyat dep atkanda el arasından biri surulup mындай insandı жерге берүү bizge buyurulgan da dep apa bak kiyinген aksakal kelip şunday koyup jatkanda mürzödөн burkuragan bir jipar jit keldi. Baya men atamdын jаны çıkkanga çeyinki jittangan jit oşol жерге чыгып turdu. Anam aksakal aytты. Жерге жашырдык. Баарыбыз тизе чөгө отурганда atamdın atын atap байлыгын казынасын алып келгиле мунун dedi. Баары bir-birini tiktегенде sözgө түшүнгөн, söz bakkan kişi menin koltuğumdan kötörüp Muneke деп mangdayına alıp geldi. Peşenemde karmak turup bilesiңби uğlum, muna o senin atan. Ar bir mürzeni kazıp bütkönde uşul jerde echegi başlagan hatmın uşul jerde бүтүрейин деп ar bir mürzeni kazıp bütkönde oşul jerde hatmını бүтүрүp bagılçı deydi. Bugün senin atan özü kazıp, özü hatmı бүтүргөн mürzege özü gömüldü. Anlıktan sen uşul mıhtı insanın baylığısın. Kagılayın.
Takva insanların baylıkları Mekke'de. Özüңөрдөн da mıқты baylık kalış için takva bolup yaşadılar. Bay bolğonduguzdan tanışыбыз bay bolğondugundan tanışыбыз mansaptуу же бийликте иштеп жаткандыгынан келгенибиz жок. Allah tandап takva ата энебиз себеп кылып келип койду. Ошондой takva ата энелер тирүү болсо ömrün dağı uzun kılsın, ötüp ketkenler olsa Allah Teala'm jatkан жерин değiş baktar. Allah'ın barını razı olsun. Mınau ömradağı alıp kete turgan azık çemadanın arga jaynamaz. Jana başka bol boğan buyunları tolturbay жүрөгүңөргө чыныгы takvalıkты, imanın hidayatı tolturup ketsek Aşağıda en mutlu umaraç oluruz inşallah. Allah'ın bağırınızdan razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.